U petak 6. septembra 2024. godine sa početkom u 12 časova učenici naše škole zajedno sa svojim nastavnicima i učiteljima, a predvođeni vjeroučiteljem Nenadom Novićem i direktorom naše škole Aleksandrom Ristićem, učestvovali su u prizivu Svetoga Duha na učenike koji je održan u hramu Hristovog Vaskrsenja u Stanarima povodom početka nove školske godine. Moleban za priziv Svetoga Duha služili su sveštenici Stanarske parohije, protonamjesnik Branislav Pečić i protonamjesnik Nenad Savić. Oni su učenicima poželjeli da im ova školska godina bude prvo puna zdravlja, a potom uspjeha i blagostanja. Nakon priziva učenici i nastavnici su prišli na blagoslov i darovani su prikladnim školskim rasporedima. U ime svih naših učenika i nastavnika zahvaljujemo se sveštenicima Stanarske parohije i našem vjeroučitelju Nenadu. U nadi da će nam ovo biti još jedna uspješna školska godina, sve vas srdačno pozdravljamo i želimo vam srećan početak školske godine.